IAS retired officer. Lapan itu kupai kami APSLC Central Committee General Secretary Professor Sarkri Rongphar ke hai. Lapan APSLC Central Committee Asongja doan. Lapan LAC pen ngetong dun. President Secretary. Lapan bothap langsung angkang Constituency Sirket Pendame President Secretary na ketong dun lapen bini dak Amreng Constituency APSLC pan kacing honai mate kacing songro along klamo nang karjak dun klub Arab dumpan nilin penang dumpan kacing song karbon berjeglo karo nilin penang poren dunelo at hemai litum long pini lapen nang litum kaduk kawe matame ilitum along itu masarjo alang lipen senang dum lampe karsijit dalam karju gantung ji punili sini pon pame lasini liya sabo apor enpen minit ke thong thi pensi nili labangso alam jai bang ton pongkoki lase ili dum kaduk ko beta chini lo India lake si demokrasi pensi kacari lasila bangso adet lo Karbi pensenglo, khasi pensenglo, diwa rengma naga, kaduk kawe tumhan tame, ame thang akhe, adet, kace raiji bulo nante, lake India adet kacari arona teng penitunta, cepahai dun pregnancy. Halo bangso jakong cepalong dunengi, piniani, ini tumasar, ini tumhan arona lama kethan, dokoke, sangkoke. Sidame alang lipan ile tum ke damta por hut pentame rat ajakong muluk penkangwai ajakong labang so ajakong ile tum ki pitek khere jok ile tum phan aron alam ile tum phan igyan gadu ko besil tum manang pitek joblo alang lipan yong silitu rat ajakong muluk pen tum ingwai den samre piniani karbi tum kisum Hills Tribe Tum Autonomous State Articles 244 ke hang labang so tamil tum ke hang alang ling ton dun diret kan ada tum thegun long et bo bodlon sidamil tum pinila thegun long na detlon lasi ile tum ajam le punoi ajam rasai le klemoi election na hot bangke ile tum chapahai pregnancy jong si election chapahai un bulotan de ile tum ke damta na por hu son si tum Cingrum jisida ile tum cingrum na so teklong ko lasi menanga naran tum APSLC pen tapreklong ke do tum BJP long ke do ko makar bia tum atrai satu menanga na tum ningje titi je karbian long lage kimesen kantang rak asongja naklang kelang busir itu pakai tengok kan inje biji lasolang kan inje bang ilitum kaduk pada tanggungi ilitum karbiang lo kantang rak asongja naklang lo iru Samson sing tinaklang lo kali kali makalang lapen iru Samson sing disi non ilitum la baso tot from along le tai tum hanang kewan kilo kali wan lo kali lasi ilu Samson singti apran kece tum bongo sunga tum apran armud det pen makile tum songja wajar lo kadi awajar lo di songja kedo sita kacubai pek nai songja senangklang dong kadi kali makanan sita pinya ni tum kopai kime ili tum athengno sarjai kathar ili tum iru Samson sing dia lari tum long nang arjak kali ma alang lipan alang long itum pini raga cha komputeran muluk cha komputeran sida pini government of India state government tum karbiang long Thomas council long kangi from tim karbiang long cha krom tum ka phere akeng klem pe par go pe alamu bangke ini tuh masalah jaga thap ahok alam kaninci ahok alam mungkin jom terhayune lapen berenang bek lain bang teknik
Kali lagi. Pilihan ni rana pan. Ini tu masa lampai si bakat cibai peglong mah. Awe gadi. Lahir lo. Lasi ahok kesongja apan ke itu. Man pinenji ahok kesongja apan ke itu. Alam tu Arjunanji ahok kesongja apan ke itu. Ning cepenanji ning cepen itu. Artikel 244A matai 6 itu tak itu implement kunci apan korlo. Lain lo gadi. Lasi non kaceplang bom itu teglong lo. BJP a national party anum karja abdul non bongo senado BJP anum karja abdul pen non India det piku pilo kapinjo India adet Amerika ci irji apan Bharat ahong bidhan lo artikel 1 pen pensi ile tum India ko amen ci long gadi hong bidhan me sa amen kir gadi kali magalan kumane mutian ning hang wong kumane Manmohan Singh ning hang wong la pelle amen kir kali constitution lo artikel lo 1 lo ke tok pen la sil itu hong bidhan amen da India ko long gadi non kaceplang kupilo non bangso BJP atau kaceplang to bangke la bongo senado alang itu bang kaping khadum pen kaceplang to bangke non ke India men ke la proko Bharat komen si itu poku la itu jogi ma jokse kadi constitution lo si India pudu lo la pen India komen ki lok si komen dupilo India Institute of Medical Science pudu ada India men dulu di la sobat kasih IIT pudu dulu di Indian Institute of Information and Technology kaduk kawel hai men da India komen ti jokone lo kopio podo artikel na tengpen Bharat সংবিধান tengpen si labangso ki iraja kong itum long sita labangso bongo sena BJP RSS itum bangke lata kilarje pansil itu non head jong session itum thegom long lang ta kalilan ili tum theglong long India update kachepal long ke lake isi wena khai pele chepalong kali India update chepalong lake tribal se tum ta charadun Adewasi atum ka cerabdun kapre akhe tum minority akhe kita cerabdun labangso khe chinum pesi India sadhin gelo de kali bakalan non labangso abongo senatum la BJP anum karja tum pen ke thandun pen kache plan tu bangke India update ke lake isi weda dharmo sido joteng tunang thano gadi ini tum koduni ma Roy kadi, ini tum Karbiang bong tame, Aron marim dado, Kristen tum dado, lapen kapre kat horong dado, kali makalan. Sida lapang so BJP atum, non petading jeblo, non jongsi, non kiranji, IMP election jongsi, Delhi jongsi lalu tum government cari long putante, uniform civil code bangkel ke kopas debo. Lapen India adet lo make dharmo buka ke sibet sido jot pulagi idung kroikre kadi jong sila kroikre pulagante ini tu masa jai ka thar phane tu election pai ke jong ma highway nang ko alangli jong se highway pulagante uniform civil code karbi atum naga atum khasi atum rengma naga atum sangat cebetum ke nang ne kata ke ninje dum ma weda tu di labangso kapaning jedum dia pan mangke ile tu APSLC pen kapar jap tunji ile tu masar pan pahai pen ko lahin lo adun thu nili ka phere nai bang ka lahin lo kar biang lo angka lapen NC Hills angka lapen ang Assam State angka lo ile tu kar bi tu aron marin tu ime thang dharmo do si kubom lo lalu ni jong si uniform civil code jong si papas den one day lo blotante aron barin ke pirthe yang kan hidam etta long lelo Christian tu maphang bangke kinang gide ha Australia ha New Zealand ha London te hidam ta Christian dharmo ke long la sida piniani
Kar biya dhormo mate aron parin ke uniform civil code joksi kapapas nante la dharma civil tun job bangke tun klanda. La sila bangso kache solo bangke la so uniform civil code kroikre ko bangke BJP aphan election pe parem wek na ko la bangso ka parem dia aphan ke kar bir hichota se bilang ko hambe ping po ra che ase bilang ko ronga sa ra se bilang ko Church elder kemana nang inje dunang project uniform civil code itu Troy Grip bangke inje vekan ko. Joy kadi. Rong lelom yang tu lebih seorang balik bukan ni. Lalu adun tu nini panaporan pia sampo belang masih nini inje tu itu non ini tu misalnya tanggung lo. Kar biang lo lagi sik schedule angkang mas aron dan si kacari labang so sik schedule melong ke Panchayati Raj Sajak Kongke nang implement une mate ha plain area kengsang tuhan kacaria rol bangke la six dolong ke one une busil tuhan itu masaban than kon lo lapen six dolong ta ke top dak la no India constitution lo ta ke top dak alam bangla no sida non ke plan thoi ko pilman non ke plan ke ili tu methan serwan ke do ini tu metang hap pusar pen kewan jir ke klaim kita maron rong kacari ron lapen metang adhormo kacilangi ron kadu ko be tum serwan ke do labang so serwan ke be tum pan nang war picor sida non labang so kar biang lo motor mas council mate state government tu manggil ada VDC mate village development council la song sinan bi pan ala tum claim pon Kulotan ke itu pan nangke raiji kali nang pawir dia orang saya kan mau kedi. Lasi panchayati raj itu tar benglong angkang lo mate sik schedule angkang lo ke dengun buitum opos non ki bang kilang itu ta anso se ko oposi pandum claim tulang la. Jogi kedi. Lalu lapen adun tu nili thelang puntum itu kar benglong mau help pada than lo six schedule aron constitution na tay pensi ile tum council lo labang so council election hut abangke ladake kengsang atum vote nangke job dun ajakong lapen election nang karjap dun ajakong ke six schedule lo tay pen puro ajakong awe lale job bagi council election hut ke kengsang atum election nang thudun vote nangke job dun ajakong awe lakadu ko na chini lo kadi sida India hong bidang tenglang lo tante mate ini tum aron incam lo tante parliamentary election lapen MLA election assembly election ahur bangke ladake kengsang atum pan vote nang job dun long le buketok ke awe de lasinon kiwangzi lake parliamentary election labang so election long bangke ili tumuphan APSLC itu ambil tangan bet kecil raja pan ahok kecil sono party busi ili tumuphan nang hoklo Garbiang long lagi itu one of the most strongest political party opposition party busi ili tumuphan all over Assam long dia tumuphan nang hoklo langsung lagi hok apa yang pensi ili tumhin lo Kongres pada keparemun dia tumlo BJP itu mana keparemun dia tumlo busi Assam state lo original party Raijo Dol Pencenglo lapen Assam Jatiya Wadi Parishad AJP Pencenglo latum party litum hanang cingkilo latum tame Assamese abot kuan makido APSLC hanang ke pidun pen BJP hang keparem dia par jakong nang pidun ko nang cicak lo lemesen mai lo negadi jongsi itu labangso Assamese tum danon ame thanga state kiwir lo Assam long danon amen si Assamese Assam state puchorlo si talo dak danon kaprek pen kiwan ha Bangladesh pen kiwan tu ha kaprek pen kiwan tu sinang cerai dan lo labang solo Assamese tum ta jakong kawelo la si labang so jakong ini tum hanang ki pilun la ke tum han isi pedu menjakong sulompu usil nung ning pekon lo lapen Assamese state manda ile tum kapawir medal je phan tum da kacera tum mangke dan makinan so
Sikam lo council election lo pulo tante, lagi ledak jaga saya di klaim kita, council long saya cakong dulu, lapen itu masalah jam dulu, pas lagi nang klaim di boleh mungkin manusia. Joy gede, lah siapa orang lo nilihin pen, laming jelo nilihin, pas kita tekere jadi, selasi minangan, amreng rarupan, amreng lo APSL sih pantai sonjal tuhan, ning kangsam, ning aja tekere itu private. Athema amreng constituency kami Meghalaya border long sido lapen kaprek border alam kami ledak kaike kami julu ke peng ni lason sido la sila bangso border alam gitu kok kiti kami nang itu kaduk ke beda cimilon ledak ke lagi Assam government tu mate bongo sena tu nanti job belum pensil itu pan kasih lapen kar biar mana pacilan selesai klaim bodoh Jom si kecilan selet kurung apa yang pengen program dari itu thong no beg elon kasih long arong idum hondun kun kada kasih ari copan angkun kira saya diklaim dulu sudah halas pengen idum kasih jentia tu kecilan selet awe karbi tu pengen itu isi web sih itu non labang sopir pelo itu mana apa kecilan selet asal yang diklaim lagi bongo sena tu nak kecil job belum pengen diklaim dulu nasi non kira dia forward APSL siyong si power orang lo bukan deh, keiso angkar jabram pejapan, keiso anak kachisung, akesung long, kachisung ram pejapan, itu masa jaga tanpa ada pipu petu nang klan pipu. Nasi lilihin penang tum tenglo, lam kijaji din padingoy lo, lam jai bersin lam tumpan, ningkang sama kardom nasi, lam kijai bantu pokok kardom. Jadi kemudian kelihatan